ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षि जायका महाराष्ट्रे राजन्यः सूर इत्यादि व्याधि महारथो जायका गौत्री धेनुर्बोधा नडुवनशक्तिः पुरन्देवज्योता विष्णुरथेष्ठाः सवैव युवासि जमानस्य वीरो जायका निकामेनः परजन्यो वरेहतु पलवत्यो न ओकलयः पच्यन्तां ज्यो अक्षयमो नः कल्पताम् ओम पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्निः पृथिव्यां पृष्ठो विषा ओखादिराग्रेसा वैश्वानरसा पृष्ठो अग्निः सनो दिवसे हस्पातनुत्तम शुभं वदु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा आत्मज्योतिप्रकाशाय दीपज्योते नमस्ते सर्वदुःखविनाशाय दीपज्योते नमस्ते कौमादिग्रकलसंमह्यात्वाभिसन्तिं दवः पुनरुर्जानितुषसानः सहस्रदुक्षरुद्धरापय श्री पुनर्विशतद्रैः ओम देवदानवसंवादे मध्यमाने महोदधोत्पन्नसिदा कुम्भविदृतो विष्णुस्वयं तत्तैश्वरतीर्थं देवशरतैश्वरतैश्वरविभूतानि तैः प्रतिष्ठिता शिवस्वयं त्वमेवासि विष्णुत्वं प्रजापति आदित्यवसरद्रविश्वदेव सवैद्रिका त्वयि तिष्ठन्ति चरविपि यतः कामप्रदा तत्र सर्वमेयं कर्तनीय जरुद्वासानिधिं कृणदेव प्रसन्नः सर्वदा टीका सीधा गरी बस्छ र सीधा गरी हो त्यसरी आयुद्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुचयं राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं हरधरे सत्यं च कुन्तीसुते सुज्ञाने विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे आयु पूर्णहवः सदा सुखिरहोस् विद्यासु शास्त्रयहोस् लक्ष्मी तुष्ट रहुन् सदा बरोग परिनाशोस् बुद्धि तीव्रै होस् बोली सत्य रहोस् ती सुख दुःखमा कहिल्यै नभुल्ने गरी भक्ति श्री हरिमा रहोस् निसदिन रक्षा गरुन् श्री हरि निवसतु तव गेहे निश्चलात् सिन्धुपुत्री प्रविशतु भुजदण्डे कालिकाद् वैरिहन्त्री तव वदन सरोजे भारती भातु नित्यं निश्चलतु तव चित्तं पादपद्मं मुरारे किन ओठ चलाको ए रङ लाको पुछान जय वसुदेव बाबालाई खुट्टामा ढोग्नु पर्ने सानै छ छोरो के को सानो हुन्थ्यो आज त आजमा बडो बान्टी बाबालाई मम्मीलाई ताले मैसँग पुच्छायो 50,000 दिन्छ 5,000 50 कहाँ हिँडेको बदमान गरेपछि होला ढोग्ने काम त खै अहिलेको मैले संस्कार भनेको अब के अरे उस्तै पनि चलाउँछ होला नि कोन ताने लाइदिने हो खै मेरो पुच्छा 50,000 वन त्यो चाहिँ किन ल्याएको लु बन्द गर्न नि मोबाइल मेरो चाहिँ पर्दैन Bye bye. See you later on the video.